Hi, teacher. How are you today? Hi, teacher. Please sit down. What date is today? Today is 6th of May. 자, 비트. 자자 зүгээр та хэд илгээр зургуудыг харж байгаа. За, энэ зургуудыг харахад юу бодох вэ? За, тэгвэл гэрийн ажлыг юу гэж хэлдэг вэ? Housework гэхтэй housework гэрийн ажил тийм ээ. Please write on your notebooks. 자, дэвтэрдээ бичээрэй. Зүгээр бичээрэй. 자, өнөөдөр манай хичээл housework. This is housework. This is housework. Yes. 자, 이때 юу гэж байна? What does she do? She is 어찌소가 해요 이게. 자, 저렇게 хэлээд байна шүү дээ. Хувцас юу гэдэг нэ? Clothes. 자, wash. 아도나 좋은 шүү дээ. 자, she wash clothes гэх юм тийм ээ. 자, wash the clothes тийм ээ. Wash the clothes. Pick up children from school. Pick up children from school. Cook the dinner. What does she do? Sweep the floor. Шүүрж штэ. Sweep the floor. Sweep the floor. Make the bed. Vacuum the carpet. Carpet гэхээр carpet гэж үгээр хивс тийм ээ. Хивс цэвэрлж байгаа. Vacuum the carpet. Babysitting. Please repeat to babysitting. Babysitting. Vacuum the carpet. Make the bed.
Sweep the floor. Cook the dinner. Pick up children from school. Pick up children from school. Wash the clothes. Wash the clothes. Wash the clothes. Now please read. Do babysitting. Do babysitting. Repeat after me. Do babysitting. Do. 다 빌려줘. 자, babysitting. Babysitting. Vacuum the carpet. Vacuum the carpet. Make the bed. Sweep the floor. Cook dinner. Pick up children from school. Wash the clothes. Wash the clothes. Do babysitting. Vacuum the carpet. Make the bed. Sweep the floor. Cook the dinner. Pick up wash the clothes. You are going to put the words on the board. Pick up. For example, make the bed. Make the bed. Who is put the words? 자, 핀이 3번대로 우무비 발더도. Please hands up. 자, 그래. 자, please come here. 자, 가자. 자, 이제 kunni고 우유비 발더게. Do babysitting. Come on. 자, who is next? Camera. 자, 하준아. 자. Vacuum the carpet. Cook the dinner. Who is next? 자, 퀸 따라가는 얘기 빨리 자, 비슷한. 아유. 자, 미디스트. 자, 힘내서 논시. Do babysitting. Vacuum the carpet. Make the bed. Sweep the floor. Cook the dinner. Pick up children from school. Wash the clothes. 자, 미디스 again. 자, 똑같은 것이지. Do babysitting. Vacuum the carpet. Make the bed. Sweep the floor. Cook the dinner. Pick up children from school. Wash the clothes. 자, 그거죠. Be order for oraforata gülsün ya çift olur diyenler. I make the bed. 자, oraya çift yapalım.
on the board. За хэд хамт дээр гэж юу? Сая өгүүлбэрийг би өдөр бүр ороо хураадаг гэдэг өгүүлбэрийг хэн бичих вэ? Камера явууч. За камера. Өдөр бүр гэдгийг юу гэдэг вэ? Өдөр бүр гэдэг үгийг мэддэг юм байна. Юу шиг гэж нэрлэж байна? Every day. За тийм үчирээ. За, please sit down. Yes, sit down. За, одоо тэгвэл хин самбартай хэд ороо хураадаг гэж үчиг хэд наад ороо өдөр бүр хураадаг. Хэд ихний юу гэдэг вэ? За, хэд бичүү? За, бичээрэй. Бичээрэй. Бид өдөр бүр ороо хураадаг гэдэг өгүүлбэрийг бичиж шүү. Бид өдөр бүр ороо хураадаг. Өдөр бүр гэдэг үг нь хаана байгаа вэ? Every day гэхийг өдөр бүр гэдэг гэсэн үг шүү дээ, тийм? Every day гэдэг өгүүлбэрийг өсгөх тавьжтай. Тийм. I make the bed every day. They make the bed every day. Тийм үү? За. Хатаа хаснаас. Юу юм? So they make the bed гэсэн тийм. They is гэж байхгүй. They make the bed. За бид юу яах вэ? Бид ороо хураадаг. We make the bed every day. We make the bed every day. За бичээрэй. Every day. За тэгвэл present simple цаг дээр үйлдэл he she дээр s олгосон бүрэн байх тийм ээ. За жишээлбэл wash гэдэг үг маань washes тийм ээ. Washes the clothes. Харин I, they, we, you дээр үйл үг хүрдэггүй тийм ээ. За өдөр бүр угаадаг гэх юм бол they wash the clothes. Wash гэвэр бичигдэнэ. Бид угаадаг гэвэл we wash the clothes. Харин тэр ирэмхтэй өдөр бүр хугацаа угаадаг гэх юм бол өвөр бичигдэнэ. She wash the clothes. She washes the clothes. She washes the clothes. За энэ дээр ямар байна? She picks гэж шүү дээ. She picks
She picks up. She гэдэг нэг эмэгтэй гэж байна. Тэр эмэгтэй хүүхдээ сургуулиас нь авдаг. She picks up children from school. За энэ болохоор she washes their clothes. S H төгссөн бол энгийн одоо цаг дээр S хамтдаа ES гэнэ. ES. За энэ зүйлийг хараад өгүүлбэр зохиол яаж юм бэ? She cooks their dinner. За she sweeps their floor. She makes them bed. He waffles their carpet. He does babysitting. He does 두만 present simple цаг дээр дааж өгөх тийм ээ. He, she гэдэг дааж өгөх нэ. За одоо та бүхэнд юуны дасгал байж таа. Дуусаа тийм ээ. За энэ дээр эдгээр өгүүлээ хургаад баслаа нөхөж бичнэ. За жишээлбэл she picks up children from school. За яас өгч. Have you finished? Have you finished? Дууссан уу бүгд? За дууссан. За дууссан бол гараа өгөөд уншнаа. Who is finished? За хэн дуусаад байна? Please hands up. За хэрэгэл. Cross sentence please read. She picks up the children from school. She cooks the dinner. She washes their clothes and he waffles the carpet. She makes the bed. He does babysitting. She sweeps the floor. She sweeps the floor. 자, 차례. 이거나 нэг нэгээр өгч. Children from school. She cooks the dinner. She washes the clothes. She waffles the carpet. She makes the bed. He does babysitting. She sweeps the floor. She sweeps the floor. 자, 차례. She picks up children from school. She cooks their dinner. She washes their clothes. She vacuums their carpet. She makes their bed. She does babysitting. She sweeps their floor. very good. Sit down. She picks children's food. She cooks their dinner. She washes their clothes. He vacuums their carpet. She makes their bed. She does babysitting. She sweeps their floor. 자, this is She picks
Picks up children from school. She cooks their dinner. She washes their clothes. He vacuums their carpet. She makes their bed. He does babysitting. She sweeps their floor. Very good. This down. Who is next? She picks up children from school. She cooks their dinner. She washes their clothes. She vacuums their carpet. She makes their bed. He does babysitting. She sweeps their floor. Who is next? Read. За хэн дараагаар уншмаар байна? This hands up. Хараагаарай. Мөнгөд нь уншваа. Өдөр мөн. Please read. Өдөр мөн уншаарай. She picks up children from school. She cooks their dinner. She washes their clothes. She vacuums their carpet. She Makes the makes their bed. He goes She sweeps the floor. very good. This down. Please carefully listen to me. За намайг анхааралтай сонсоорой. За самбартай дэдүүд одоо нэгдүгээр өгүүлбэрийг нэг гэж бичиж байгаа. Өгүүлбэрүүдээ энэ самбар дээр бичнэ. За самбар дээр хэн бичв? Жишээлбэл he does babysitting. Яа, ямар юм бэ? За камераа биччихв. Энэс хэрэглээс хэрэглэж бичнэ. За бичээв. Ингэцээ. Бичгөө. Самбар дээр хоёроо. He does babysitting. За ингэцээ. Камера. За хоёрт нь халуунаа хүслэн. За зургаад улаан өгүүлбэрээ тий. He does, she sweeps, washes, picks up. So, picks, she picks, cooks. За самбар дээрээс хараад буруу бичсэн байвал засаараа өөр хүмүүсийг өөрөөр шүү дээ. Тийм ээ, эстэй бодож чинь.
clothes. She washes their clothes. She washes their clothes. 자, 밑에 떨어지는 건 энэ хоёрын өгүүлбэрийг маань хаалга болгож бичээрэй. Эзэн бэйг маань хаалга болгож бичээрэй. Яаж ч вэ? Миний аав хүүхэд асардаг. Эзэн бэйг маань хаалга. Хий биш юм шүү. Маань хаалга болно. Тэгвэл яаж ч вэ? За, тэгэхээр бичээрэй. Босоо харъя. Миний аав хүүхэд асардаг. Ini өгүүлбэр тийм. Do babysitting. За дараагийн өгүүлбэр чинь. Яг нэлээд дүү өгүүлбэр юм. Маань фадер гэдэг чинь ихтэй үгсээс тийм. За тэгвэл he shapes there. Үйдүг эс авдаг гэдэг дүр маань ачаадж болохгүй байна шүү дээ. Маань фадер бас энэ шүү дээ. Бас babysitting. Ваку babysitting. За энэний одоо цаг маань дандаа багийн дөрвөн зэрэгээр төгсөн тийм ээ. Уншдаг, бичдэг, цэвэрлэдэг, чамдаг, асардаг гэх. Миний аав тийгэж чи. My sister болгож байна. My sister. Эцэг биеийн my sister болгож байна тийм ээ. She биш ээ. She гэж бичээдсэн бол одоо my sister. My father has babysitter. My father has babysitter. My sister makes sweep really well. Sweeps the floor. 자, 우측 머리는 my mother. My mother. Миний ээж болооч чинь.
자, This is the sentence. Go. My mom. My mother cooks the dinner. My mom picks up chicken from school. My mom washes the clothes. 자, My mother cooks the dinner. My mother picks up chicken from school. My mother washes the My mother cooks the dinner. My mother picks up children from school. My mother washes their clothes. very good. This time. My mother cooks food. My mother picks up children from school. My mother washes her From school. 자, 다음부터 오셔요. My mother makes the bed. My mother sweeps the floor. My mother cooks the dinner. My mother picks up children from school. My mother washes the clothes. 자, 그리고 My mother cooks the dinner. My mother picks children from school. My mother washes the clothes. clothes. Who is it? Who wants to be? 자, English question. English answer. That is it. 다음 사람. My mother cooks the dinner. My mother picks up children from school. My mother washes the clothes. 자, 기린 나와. 자, 프레스 센스 할 때 다음 무엇을 붙이지 문제야. 너들이 하고 있으면 요런 문제를 어려 적어봐. 다음 무엇을 붙이지 그것이 맞다 했을 때 요즘에 자, 그림 나보라 붙여놔. 라마 사슴다 그때 아스라 그때 나자래요. 나 시작하고 없지. 자, 그쳤다. 이쪽부터 무슨 말이 했다고. This is stand up. Goodbye, 지요. 뭐? Goodbye. Goodbye. 그러면 자, 행복.